shobora bar kugira ngo uhireho cenguto eco barugireho kare tubarije kuko namere mitumbi bar kubanagira batazikire kurungi ekaguma neba nukira ekinte cyo bar kugira ngo kitira amagara gabo okutambura harutezyo kandi kikareta hamashemerwa gembwa bashange kigere cyo muntu kigayiguru obwe no burwira abana tubakabura kuza kukireba embwe zitu nizo zikuriza zikabakurrayo embwa tubura kutungembwa tuzatuwaci zihabunga zikaburi abo kubazimanyirire mitumbi eyiba kureta kunuye tuine naku batugerire mbabazi mu mitumbi eturikanisete bakwate kisinde bashweka embwa zikanze bakurura ziri kubarira bari kandi kitimbire cyahwayo kutakajya mu cyayongera uburi ngono bwo n'ubuhango n'ubwo kana bwo bari yombashishe ubugabe bw'imitumbi umutumbi gwino bugabe Gilbos tiende mwebwa or mukuru w'entebe ya kabiri ahabwe cyange iki nashobora kugira ngo batwire nibetomboitera ekinte eki barukutwara mu office ezibari hihi konka kandi tubatungire buyambe wona nahabwe eco nibija kwimukiramo kandi abo basi kubana batwara enshongeji omumbuga z'amatekezo rukukiraho kiraka wakagango division najumanye turipotinjira burudacika konka tine chikoziro so mama nchimanyisa ngo abaherete babasa kuba mbajoga ndewe hazo butwatanduka umworito twatandika eje mitumbe rya higuru mbasa kuza kushesha bagishanga mu muryango gwabo akwito tuza kubikiriza abantu bitkurwara amakagona gijiro bwanga bw'abantu embwe gakutwara gakanaga yoko mbwe no babategarikiremo mitumba ucanga bw'abantu beno nebesijirwa kandi ryo muturage ogunagira ngo namunonga icyo rukucere kubateganisa no kushanga ngo hihi niziba erukoresebwe cyaro cona no batiririmbo negendere ete mitumbi nore niziba kandi mitumbi bagitaha mutubiziba kandi ho tukutaha ho twesherente ebinake bidramu no bireba embwa nisiba hani ry'abantu imitumbi amakufazi gareta no bari ntabwo dewe bagayabura cyamana abiraro ubembaga yawaha abamwambijana za piki bagatwara mbino buturya hatwera kirire ukufaho burwiri turuko bimunonga municipality eyitu ya Sheema tetwinire mu gasho namwe nite twine kituganyirwamo okuyosha no ko aha no misera mugarura yarugayo akabasa kuba narambuzo umunyamakuru witu hamwe n'abandi bantu ababa bari umwanyogu ensharo zitaka erukushangwa umucyare cy'amihambo umugombore yandebo muri division ya Kagango ari kugira ngo eri obwahate na rupangisubwa ekinte kikansara oryo hakakiko ka municipality atarukumanya rigera kimuba umugenzi bahangi yatano mucyaro Frida deheta nangute yambire nzira kimwe paka ikitera hariya yitera takeri municipality ni Rupangi ubutanki ndangaza kureba kansara wi ariyo production section ungata kumenya ngo yitaka na Rupangi na Rupangi ndometa muganga Julius kuko nakigamba nti omuha production ahundu kusitama tinka kuriraga oba ofisa obo haba kugira ngo itaka area kafunjo hari ceke kitukupanze so omofisi ahundu kusitama ngitinka kimanyaga tutubaka kigamba hoga ngo bakora cyane bapandisa itake ntumanya ngo itake riyo neriyo kutauka sasoro na neriyo kuzika yememeramo bari ni ryiza bartukutaho nugomizi gitu gutuktekesa abana bitu niho bakutaha buri kimwe cyona ntuco tukozesa emitumbi bagireta bagiteka hariya amise mutumbi gwabanu gujundembwa zugwihayo gwabanu gujejenuka gujejeniciro mizaga tuyisha tutaha tutwara tutekesa abana bitu nuko bakutaha ente niho twesherera ejo niyo nakwe yitwine twaza kurwara uburwire obutarukumanya turabwihe turaburaguruzi mwene batuyihira mitumbi hariya bagirize hanga hari eki cyagemesereza umushacu witu w'amakuru okubasa kuba nagendera kimwe akahika office za municipality ya Sheema kandi aho town clerk Alexander Chikwaya yashobora ati abo kubure byoma twara bito time ko gato rede tukandikira yumura ebituhire byoma so twedakiriye ngo muhanda bagarika batware gabeji area nungi etakuja kunica umuntu wena and it also happens to be an area iko kuzikeja abandoned bodies and health limits zit then in the related manner ikintu cha garbage which is the main purpose for koga ogo wabira hired
yaba KRS yagira disposing of municipality kagango market Jiro munyerogwe mwenyerire ne sibro muntu neryo mbakama yo muntu no edimaguje gitojere etogujire bo munyero amakuru aga gashakwa gira ritugume ahabwa Sky TV Aba Sheema ezo neshonga z'abataka abari kwenda ngo abakanso babase kwirizayo aho bakuzika abantu twayongerayo na genshonga nko muringo gumwe ogwo kweraho okubasa kutereza ebyo